Kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Teri Mbabu na tukiambire mtomoka okurubwa atiate na rito Rael Kendi ukiriro ruare nonekanire kwa ndambi gitimbene ati moyo kaumoka iko kiawe katamye kana endu kuringana na karino kwithire kara watire Kenya mbere ya kuoroa. Bitawa John Mwenda, the senior chief wa location ito Antakira in the Immense North sub-county. Rukiriro mbuga ndingi urethimu around themwe ni mutongeria wa nyumba 10 ambira kwina mwiri ju kuonekana area ya Kiorone B na mwiri ju julirwa jote ya imini ju kuonekana jote na nguo na bagutega bago suspecta mtu omba kwithirwa atemoyo na imwiri ju mtu muka mbuga wina withe bo around mbuga miaka from 30 to 40 onto teatromba we establish na ndikwiro mantu jau indingire OCS wa Meru Police Station nikenda komba kujandene ya scene na ndomba wikinya kiri anto aja uju gukari na mantu jau na ndikwijo undi go establish muri uju ryo ya kwithirwa non tutega to establish cause ya death lakini ukaja kwithirwa mbuga imuntu thithitie mantu tajaja itubwiri gushitana kwa geteo mwiri jwa muntu igintu very costly na utiumba kugura mwiri jwa muntu kana moyo jwa muntu na dhamana heni na nyokethera muntu mbuga kuthithiritio ntu kuigwa no gwiri kuria na mbi urirwa crime doesn't pay tuchiritane gutura tu respect abangi tu respect uturo bwantu bangi na thirikari yetu ni thairwa ina structures chia rira muntu are offended uraomba kuthithia uraomba kuthingatira twina ofisi kuma mashinani twina tongire ba nyumba 10 omba gwitokera rira kwina problem bakarema kwina ofisi ya assistant chief omba gwita bakarema ofisi ya chief area we have a office ya ACC we have a deputy county commissioner all those structures are there kwa police kulio omba gwita ukareport especially in our area we have a police post omba gwita ukareport yuko kwa muntu ndithiritie 1 2 3 nobody utimuntu kinyomo wina reason ya kuga mbuga ndithitio yo no ntuba kwithirwa kandhuritwe uketho injire ngi utine kuthingata mantu jau koi tu ku request ina community tubwiri ku live in harmony tukiendanaga na twithingataira sheria kulingana na uria chirendene ya katiba yetu. Hivyo tunaisi serikali na vitengo vyote vya usalama vipate kufanya uchunguzi ili wapate kujua ni nini haswa kilitendeka na wale ambao walifanya kitendo hicho wapate kushikwa, kushtakiwa na kufungwa. Maana hatutakuwa tunakaa katika kijiji ambacho hatuna usalama. Tuta nambere na anteto sieto Silas Kiremi horani mukaririti wa kusto kanari mibanunu ba mayani akere na medhe anteto ya Meru TV na wita director ni bere arimi ba mayani besa siambona siniyana nikenda bakaomba kuibanga ukulukina wita director ba ni ba utumira budhuku mbesa siaremi kuringana na riboti sia mitandao mandiki weta wa anteto Jeffo Gituma nuotubanganiretie riboti nawe Silas Kiremi mukaririgite wa arimi banini bamanjani ajanthi gurune na umirite na kuria director wa factory mwanya ni bethere bagika werune ni mbeci ngana cia bonus bakethera bakiria arimi bamanjani nabo ni nyuma ya nguto kwithira igitamba mitandaone ati mbeca cia bonus ni chithirite ikina mabunene na ripoti rera gwa turagwete kumania na media ibara kirira bambiria kumirega Pauga tebo baandikite indi tukoria atiri eu yenu boandikite no ntibo kurege yumenia na social media yenu iriko kabwetere to gutwari turenda butwire rate kurio kenda tuibanga murimi amenya uratumira mbeca ciawe no ntukwina thine nyingi muno na tutakwenda kwewa ngono inyingi cia kamankura ati mbeca ni kari mbeca ciongwa turenda ira bwatwirire tukibuthura mwaka jora jwathira watwirire mbeca itikorwe na mira ciringi 60 kairi pa kilo
na tore expect chithire nya chititie kuma 60 mwanka 70 75 kenda tujuria 100% ira twaugire nere nya president wetu roreo augite ni possible murimi kugwata chiringi igana ne are kinya nkuruki orotithirite director baba kiara nuntu bakwithira batinenganirite fertilizer manto ya fertilizer chui mweri jwe komitwitite na ibuije bwega arimi bekaira fertilizer majanine na ndikenda bona majani yabo kwenda ri na majani ya kuoritiri katugekira fertilizer ri kana ekeje nyanga yithirire taura bwathithire mwaka jwa thira twekira mwanka maketha jetu ja nyia muno nontu gukuonania ki mathabu jetu maketha jena mite sana mwaka jojo na bukeja utwire maketha yau jena mite jatumite bonus yena hapana eu ni you are only making na ketha ibu butumite mando ya karika batu tutikwena mando ya karika na bonus yeu butukeja utwire kena na mono ntitwarikanirie na thirikari bonus ikare akwina makana uguri ruongo bukathuka thirikari kanenkanira subsidy murimi ari wembecha nontu agaketha majani jau ko tutikeje kwirwa mbecha ikwina magote na sababu ekuga mbecha ikwina ma ni aria akirikiria orotithirite director baba kara na kuga ni bethirite bakinyangia bunene mbecha cia murimi wa majani na kinya minister wa urimi aja Nthigurune Mutahi Kagwe ko tutikeje kwirwa mbecha itio nontu itukuona yore nya ura mbecha igutumirwa rwaru itoronere bokamatite kamite baibanda baba ingi muno boikia Mombasa tuwania factory gikamata akamiti 500 bageta Mombasa kiragwa agwikyo betite kuthoma benchmarking itithithagua ni antu bonde thithagua antu bakai kenda beja bathomithia babangi in fact ndathugana ye bukayukia muntu umwe kana bairi ndene kibanda lakini bwayukirie 500 jonde kana na nkuruki nontu factory ire na ibanda igana rimwe pau nkuruki antu 500 na nande nukuona ibo bwajukirie boikie no bonde bugachoka bwaba mbecha inyingi muno mamilioni mbecha icio burabwiri kuraitha bukona bonus yetikeje kwinama kaba karakare bwamba bunenganire bonus bwije bobaikie gita riu ringi na butarite antu bakaite bonde kintu kiu ntukomenya public participation iri kubwetere arimi bwaberi bukwenda gwikia akamite bonde benchmarking na ubwita Mombasa kwau au itumenyerwo muno kuri na timu yengi nene muno tukuonera umire yaru ama itongeretwe ni minister CS wa agriculture eta United States atigwita kuraitha moguri jainto ndaromba na kwinyia ito baketha batumirite mbecha cia murimi wa majani ibatumire mbecha ingi cia thirikari rivini ya thirikari ingi endete mbecha kuga na ndi barachwirire majani uguri murimi wa majani agitwe mbecha kethera teu anto bara ibete kirwe beja baguraira majani factory ura twaugire tutirite ngarama ura wina nyonta no wabwire kweja uchwage kunywa ibeja bakagurira na twindi mbecha cietu kenyangirwa na urongo nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Iboya sana mwandiki wetu wa Nteto Defo Gituma nontu boribotu na njira y'inkinyaniru na tutanambere na nteto cietu harimi bamayani ba factory ya mishi mikuru ibasi umiretie na kuromba Rais William Ruto kutira nemba kuri wa mbeza cio ira cierekanire ni ciji bakiribu wite hamuna munini wa Rais Kithure Kindiki utumiria bakari wa mbecha yote mweri umwe yukuthira note wero bakona nkuluki bawite bakumenya besi ciekirwe kiri account ya michi mikuru and mandirector baraba ekuo nika baremete nacio mandikweto wanteto Adams Muturia Wathirinja na kulikithia na sasa hivi imepatikana ile pesa ambayo ilikuwa imeubiwa ya Mishi Mikuru Tea Factory. Imesemekana wakulima lazima warudishiwe pesa yao 131 million shilling, na mimi mwenyewe nakuja kuleta hiyo pesa. Mimi napanga after 1 week or so
litakuja, wakulima ndio warejeshewe hiyo pesa. Ni miario ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki tukuinkaira lungete kaunti ya Meru agitumiria ati milioni 131 charimba miti mikuru chombeta kwithiriki yuchirikite kwithiriki onekana na ikawira na komba kwithira kireta mbecha iwe wengwa endi monkera thari mbama miti mikuru bari wambeta kwithira bagetera na kunoa ikira bakuibarekite komba kwithira bakimenya mbecha chombera kwithiriki kira kaunti ya factory miti mikuru endi man director babe factory barete komba kwithira bebare ya ketabe ya komba kwithira bagitumira kwithira ya factory ya muga ontubura arimbabo mbeta kwithira bakiwa batetikiria. Sisi tumesukumana na KTDA mwaka mmoja sasa umeisha. Pesa yetu tuliambiwa na Deputy President tulipwe na akapeana ultimatum ya wiki moja na mpaka sasa hatujalipwa. Saa hii tunasikia kuna signatures ambazo directors wanaenda wakisainisha watu usiku ndio ile pesa yetu ipingwe iende ikajenge factory. Pesa yetu si ya kujenga factory, pesa ya factory tulichanga kitambo. Tulichanga pesa ya factory kitambo na pesa 1 million tunataka ifikie mkulima nyumbani. Tunaomba serikali ya Samuel Ruto pamoja na naibu wako Kithure Kindiki na MP wetu wa Tigania na East Mheshimiwa Mporo Habori ambaye amepigania pesa yetu sana. Hii pesa yetu ilipatikana 131 million. Mkulima anataka kulipo ya pesa yake kwa haraka sababu watoto wako shule, sababu ya fee na chakula hawapati na hata wazazi hawapati chakula. Tunaomba serikali yako Mheshimiwa Rais, hiyo pesa yetu yashiliwe. Kama ni huyo mkubwa wa KTDA na CEO waseni hiyo pesa ya Meshimekoro, mkulima wa Meshimekoro apate haki yake. Saa hii tunauliza ya kwamba njoo hata Deputy President alisema ya kwamba wakulima wa Meshimekoro wapewe pesa yao. Hiyo ndio swali tunauliza siku ya leo. Director wetu nao wanasema hivi, wanasema hizo pesa hasitalipo saa hii, wanakataa kusaini. Wanasema hizo pesa zitalinganishwa tulipo pamoja na bonus. Sisi wakulima tumekataa, tunasema pesa yetu ilipo yenye sisi tunasema. Sisi tunasema pesa yetu tutaki ilinganishwe na bonus. Ndivyo tunatumana kwa president wetu Ruto tukisema vile Deputy President alisema tupatiwe pesa zetu tupanye nazo kazi. Irombare wanandene kiri munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na mutongoria mugongo Rais William Samuel Ruto kumba kwithira bagukumira nteto eno tira bakumba kwithira bakirwa mbecha chira bakuibeterete kwa kaita karaya. Tunataka kukuomba kutoka leo yule ambaye amesimamia wao directors na yule ambaye anawasilia hiyo pesa wamekataa kusaini hiyo pesa ipigie mkulima. Kwa hivyo tunakuomba rais wetu wa Kenya, tunakupenda sana na sisi tulikupigia siasa mpaka ukaingia kwa hiyo kiti ya rais. Na sasa sisi tunasema ni 2 term. Kwa hivyo tunakuomba ya kwamba 2 term utufuatilie hiyo pesa yetu iingie kwa mkulima. Nauliza mheshimiwa rais sababu leo najua mko na director hapo wa Meshimekoro na mko na CEO wa KTDA hapo na chairman wa KTDA hapo. Waulize pesa zetu zilienda wapi ama ndio wako na nguvu kuliko serikali. Serikali tutetee haki ya mkulima ipatikane. Hizo pesa 1 million tulipo kwanza alafu ikuwe na payslip yake. Sasa tunauliza serikali na director wa Meshimekoro nani mkubwa zaidi ya serikali? Wanatusi hata mheshimiwa wetu hata hajui kufuata pesa ile anafuata, hajui ile anafuata. Na audit report wakati ilifanyika Meshimekoro ilipatikana pesa yetu imeibiwa 131 milioni. Tuko kwa serikali yako Mheshimiwa Rais na tunapiga debe yako ya 2 term sababu hao wakulima wanalilia serikali yako kuu ili tupate haki yetu, na tukipata hizo pesa zetu watoto waendelee na elimu na tupate chakula nyumbani. Bwana Mheshimiwa Rais William Ruto kura sote 2027 tuko kwa debe ya 2 term. But by now sisi tumekula mandeni, tuko na mandeni mengi. Tulikuwa tunaongojea hiyo pesa yetu kama vile Kindiki alisema, Vice President alisema, alituambia ya kwamba pesa hiyo zetu tutarudiza nazo watoto wetu shuleni. But now even by now hiyo pesa hii haikuwa released. By now wakiwa huko State House we asking for this
pesa yetu iwe listed immediately. Shamani na shiyo bare to saina pesa sie to tunenkerwa baka wapa karinganira na bonus tukuria na bo turi arimi tukuria na bo arimi turi wato nenkera pesa sie to sleep ya yo mwanye kario na bonus ye ne mwanye kario na to ba kiumia kemwe tariki 19 ike okinya to tenekera pesa sie to batwe kwa musumukuru manager na madirekta yawe yatethera yaekuo. Kiripoti na Meru TV kumatiania mbechanda msimoturia wa Thirinja. Hivyo sana Adams Muturia wa Thirinja. Na nyuma ya makaleka ya wasi wa Karia hukujirwa itutaleka ya kuidho kwa nyumba hamwe na kituo kia Borisi nterese keki etama igembe no thende akari nibamenire tutongoria kana tongoria ba Karia na mubunge wa simbunge kiu Julius Taitumuno ntuba kurema kulikithio Karia nteru hamwe na Kenya kurema sokia kambi ya Borisi ya ithirwe nterina no kama karika ya betana mbere kuongeleka bakiwa bomba ya akari bakeke etama ni bakuromba antopa paraba kubaidhi nyumba kuwatwa na wikirwa mpine mandiketo anteto kuma midio ya igembe mukirio nkonja no ina ripoti na makareka ya kwethero nyumba ende yombeta kwethera yake koyero nterese keki tama ara ende orua kinya kambe ya body siombere kwethera kethwa na ende mantu ya kiomyo kirathiri nyumba inge siomba kwethera kethwa na nyumba betala sionde ne nyumba ithanthatu irasiete ende akariba kontuko ni bawete ni jeremo ya wagage bokaria na wasiokaria ni kukutumite nyumba isiomba kwethera kethwa ende bakiromba nene baukaria na muno hari omubunge wa Nteri Julius Taitumuombe kwethera kiwatanira na Rwangiro Karia kenda kureta Karia Nteri iji sekian kietama na kuria ntaira ya mantu ya kwethi nyumba nonto ine etantabariko na nyumba ora siku ya anga keni etama ni siete nyumba almost 600 na mwanja ni nyumba kambi mwanga ya kinyira kwa nyumba ya koyongwa na bura ningira mheshimiwa Tinjei ontobona abwikire manani sana nonto aithia nyumba bara baithacia nyumba uti atua boya irwa beya bakaithia nyumba bagacoka bagaita nyumba cietu nie thitwe room karibu 14 ene na nonto mbisi thirikari mukono muraya kento kwera ndaromba babwithie ngito wa forensic investigation ito kumenya au babwiri kondikile akinya nyumba ucio mthiyete ikira msini bakabwithie taping yau na kendra gutweka bakunasa ausika babamba kwithira bausikite kwithia nyumba iriku iwire au urite ne kuriara nyumba era toro kambe kuya twina kwe meri mwanja kambira ikuya mheshimiwa baira turathadi barandika na uti action twayugirwa nyumba mbere kuyara museo witolunge beya turathadi bandika no uti action kambe tunethirwa kambire twethirwa itwenda kwetha tuna security tu badu tira askari pedro baye wao lakini kambire tu ya ithwao kambe kwethwao mheshimiwa Tinjei wo tubo yukirie bombo tutethia antia mtu na thwana jere ukona antu baba kwethirwa kambi na baba aithe kambi tantu bakeni tama nani be yaba aithe kambi nukona nyumba ni yethikeni getama ko nyumba imbingi yonto nyumba ithanthatu yonto mwana nukona mwana wa bwae te uyu nugwibwa aithirwa nyumba wara imwana mwanike te kuichura mutu wae yoyo antuko oriwende ne baureti muyumbe o Julius Taitumu ombe kwethea kilikithia na utera body siba kwa ya Nteri na kambi yusokwa ora eri Nteri no ntukaita kara kambi rere kontuko ne tetha cia inde ne ombere kwethire kithu ni antu bate kumenyekana bakuo chonkoni kinya ne bobati kubwethwa kenda antu baba menyo ne baba baraba kwethia nyumba cia antu hamwe na kambi ya body si no ntu wale bagia baringe mbisara bandege batoni kuntu bethi ba mana batiu na beterenge twetere rege after siombinge biele kana ginya da tuko mya mini days utima mwangi yonge berenge bande kya karatasi so ginto ge mheshimiwa Tinjei ene anto amboyore ne kwa ku musiki gitama tafadhali torere mwe no le musi weta na tore na le mero ibatwe tuingo tobe limongo ke mheshimiwa Taitumu tukotomana nao na mpeko tushirikana na mbeza cia CDF akamba gutwagira kambira igacokorera akarimbera nontu thai tutina security keni tama nyoge to tukokote kwa laita tuirakinyeka antu bainga utithara kuna security na no tothure kenda tukaria batwi no batikweya aturetere security tu batu ya tukaria no kono tu mwana ora aithirwe tangira kiraire ara nyumba mwana ora nyasula kawishwira no gwibwa kawishwira no gwibwa endo kona
antu bakuthina antu kithumba nugigwa endeuri mweshima ugagothana security yetu yontore kambi yetu ya itaswa itikithwa. Nikiripotera Meru TV kuma kianikia Tama Igembe North, Beta Mbukiri Onkonja. Na riboti ya mukiri Onkonja ni yetu kira kata ntakiri nteto sietu mkata sia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto sia Meru TV muthenya gakwendera kaita kathongi ko jure ni thari mumbe murungu mwene nya bitawa tiri babu.